Abusia mama wo kwa basonko enfamra emergency Ghana TV eso ese na onim dada no emergency Ghana TV die se nde biara ye dwem hunti ene de stories a ebe hye wunkran ne betufo no se nya disuade enso afim no de biara da ye de ebe dan wo na ene story a mensa aka no eye abrantie bi a nani emu ne dwe no woko wia kehuro mechire wele na masen odem na ne maame so aboneka ani maame no so o break akra apeska no onye iska kakra de kwakotua no so no ensem kakra bi abesketia nachi na me ensem re no ye bekọ ne akwakọhwe video no ne ahwe ne amanso a esi ewo ekire na hye me se ha eye emergency Ghana TV na member refi enso se wo be subscribe na wa like na wa sanso a share ama wunua edin no eguso a eye akosia faculty ebusia ye kohwe video maani so kakra salamu alaikum wa alaikum salam ete say wo ba show iso e Bible Quran e bi focus ya kasa prekussion app ni bodu apede me pe Quran fanza to so bodi eye me mikura Quran sa sama me be kan no kure trodo mi ni tro onyame boa me oba he ma sembe ne da ho asema wo ne se be ma me wa agona mampa agona na me ni mi kunu ye tie nwa tie na me nua ba ko no yale ene me fi akọ agona se na ekọ akosra no ma one so kakra man enti me kọ agona ho a me ekọ akosra na me wo ho no ma na be ba ba mu afre yi so wo ko njuta so kwa kudi pa wa ko fu obi ke uru ya che no o baba mu wa kofa obi de kawuro ya ede ye wa achi ya che nam se me de ya che wa se me minim se bi a wodi pa wo pa because me minim se mba ni di pa na me boa enti so wa kofa obi ke uru na ya che wa sound no ya mo hwe ma ye minim kawuro bi a ho ase ewrade nyakopo enti lady bi na flare me en wodi to me say me mfre wa so asem na me nto mo di akola na ebeti eti ase mo di akola na beto me on beto me na chese ebufuo ni ade wuru eso sansa me mi so mu say tesi ya me nkwa na makra ne papa ni ha enti odi mo fa case ne ma me na me kofi a me kwa bo mi kuna mane ne ya ba ho na asem ewu bi ya no yaka ena me ba fie be bo papa na mane edi be na ansa ne yekọ mampoje ti ase yekọ ya yekọ kan yekọ na chese yekọ pachew papa ne se so obeje pachew na wohia akwala na ankasa na obewi aka ewuro no enti ye pa ne chew biala wanso pachew no ena me ni kunu sa afroka na ebe kumase ti ye ba na chese se ye fa agona ne ye ka kira akwala ne se papa ne se wohia wo no animu ye be na akwala ne wo ho ebe na ka kira ne se malik papa ne se wohia wa ankasa umu lemu so otwe aba na obo wa ya mere mi afa na ne so kure ewo mu bia na wa kire ni pakra o de ka wuro ne ye den e koma no ebe kan ne wasi ti fiada no me ne papa ne firi ha ye ko se ye ko fra ko ye ko na ka akra ni fie ho ibusa me ma me sa akra no ye o se be 4 days ne wo hu akra no e na me se nya hwe se me ye ne ma me de me gina asem na no ne mi kunu sa ba ho abrampa pa choma ni nyusu mic we na sa mic we no e mo ayen wo munte madam China Hawaii, you sway. Adianko. Entino. Me ne bi kunu sa akọ ho. Ye ko pacho, ye kwa papa ne se wo hu akwala na wo nso. Ena me bu kotobe na mse papa. Wo agona. Ne wo ehwa. Ehwa na wo ba no wo he. Agona. Ma agona ono wan neti ono me ma me neti o mfie sen o 18 years na re na oti baabi na oba nti baabi no ko school tu ho na aba ne frɛ so akɔwia papa bi ka wu o frɛ sɛ o makɔtwe obi ne ma bi na wafa ka wuro na kyɛ so ne ma so ne na me minim sɛ me ba no so ne ma ansa wo hwehwɛ no me minim me kɔ ho me kɔ mampo dwa nti me kɔ ho minim sɛ me ba no so ne ma okay eti me akra ne ye na me se nya hwe so akɔfo obi ade a me ba no mi ntime nto wontwene eti me so asemu ene me kunu ba adwa ato wa ye kompre no papa ne se wonye dwa ato wa no ohia akwala na emu na me se papa se sie me ne akwala ne maame akwala ne papa ni
minim sa me ba na wa anya de na so wo chi akola no wanti no mia me mu ne ebesa afra mia mama ba eti mesra wala hu me mobo ne yenka asam no na yie nya de ento yie wo se ne yire ni ho ye wo hwa na wo fa afon no wo frɛ ne yire wo frɛ ya ma amane so obeji 150 million kawuro no na de net sei kentema fa mani hu ye wo se ye wo boto sas 5 say bia ne boto ade ma na pai osofo no no ton kawuro ne yire ne ton omde omoke ba tiri hu ani say bia wa hye ne botom ena mesema me mesra wala sika ya ubobu ni mi nso bi muda eti mesra wala hu me mobo nete so mame na me wo lo na me gede ya adwuma bo ya wo bo mi nya esansa me ya akwara ne maame de se me gina ano eti mesra wo be kwa papa ne se ne yere ne situ 150 no want so bi enti menko ekire be ba fie ba di be 2 years papa na sa afra me se o mo nye 150 no be 200 million ena mse papa na nyina me bejo ato ame no bebe ka me num nsem nya papa ne se wonye sa na oba no wan okoto ka wurukro ne ma no me de no nyame no kura ni me ka se minimum ni pa na me yanchero no ye wo ba bi ode koma no na onchire ni pakro ne ni pakro ni kotu akai fi da me course asem no so no me ka se me de mani se ye hu akora na me di to no abamuwa minim ba bi se ye ka se papa ne se ye mfa ne mala no wade hane me ma enya hwe na mse 200 na be so ka bi eti bi so ka ni mo no ebe 3 weeks ni meji loan bi e wa nyaa eti bi wo hono ma nam complete loan e wo ba bi asofo makati asore no wo no kwaji loan Sumpa FM 100 million na mse me de ni nyina akwa me nya bi nya adwuma ntwa e na me ma me kunu fa afon frɛ papa ne se me nya sika ni mu 8000 tika me pese me so me nan nanti amena ya me yetika me pese ka me ne ka na me di 8000 no e de bere wo mo wow bone a me kunu frɛ papa na papa no si 8000 no wani o di sika ni nyina na mse papa be ya bosia na makwadi o me nim kwanya me fa so a metua sika yi e de ma watu me ni nyankopon etu maami a oba ne te ne nche na o maami nim se oba no so ane me maami de nyame kopon anim me maami wonya adwuma bia wati akra na bo me maami hodi no ne me maami na da ba ti asem na madam ye kan yen yete ane yenya krofa asafo asem no katache o nyame fa ne krense o se edi asotie ne edi ani fam na asem bi ni adanse ye twa bi woti kuma se obeti agona wusu onum so ane ma ono maami ne te o maami sunum se adwuma no me maami na ebo mama ne se o mo makwaya me de se me menko ho ti me maami na ma ka chem se o mo makwaya akora ne koso apa wo dwom ena mi busa akora ne se bisu busa bisika bibi ebusa bia me de ma eti mi nemu kwanya akora ne faso a ani bre eya me ba na wo sa ye se adwuma no mi anche no ye che na ba bi okoton sa ne ma no ba che hu ba bi akora ne ko because me hu me ba na ma bre nyame eti ba 3 weeks o jamenka na ma wanchi su be su ponchasa why was so for edi wan fansa ko Canada o me bo no eti sa 80 million na me de send wo frame mi kunu papa ne se wonye ene ye se wasene ne yedi nkomo se de ye nya no ye mfa mara ti me mi kunu frɛ papa ne busa no ene wo se ye mfa 8000 no en send wo mo me wo mobile money wura na me diska ne ma na o de send edi be na o twe ya me te fie wo me jema wo me ya ne papa na frɛ me se thousand na me de send wo mo no wo mo nsanka na me se wo na me frɛ wo busa wo ena wo se woje wasedi eti me face kan to wasene line so na ye de na asa ka kire me se wo nsanka ye wo se da eti ya na no fie de ya na mampo hene dampam me so kuro mu on ya wu papa no ana ka cho se face kan ma wo na se ye wo gina sinidi ti fama no ye face kan wo de ma ne wie ya wo se ne nsanka asa ne mfa ene ye disika ne to ye frɛ mobile money na mobile money wura ne frɛ number no wasia na nya ona ye disika ma wo se wonsa wo se ya mensa kan ne di asem bi mu papa ne se da eti na no fia da me wo mampon wo hene ne dampam no me wo hɔ na papa ne frɛ me ena me koye me ku fro fa prade akɔ jeti ase me ko duru wo no ma wo kɔ afuom ipo na minim sa ne yire ye mi na o mo kyerem sa ne yire ketewa wo so no me koye na mse maame me ba so fu gima ho ena wo so wo kɔ afu ena mse na se ne we na wo so wo kɔ kyerɛ ade ena mse na me ba yie no o mo frɛ me nti ena ma me ye den me ba ye eti me de me ba ye se ko so ma wo mo na wo mo so wo mo nsanka ye no ese papa ne frɛ me anu wo mo trete me
me so me ni ba bia me sa akopɛ bosia biem na me dia 88,000 omso omunsan omo so omunsan kan 8,000 na ni pakro na usan dis kan ko si ni so no mafrɛ no ye frɛ nipa ne sa Wose ada no deɛ? wose omunsan na ni sa kan fa nkoma papa na eno so na me ka sɛ ye wo bi e ya azani anko hu sɛ me diska ma papa ne bre kra wose wonye den wonye wo frɛ me brobe na wotwe ne me kunu kasa ya pa ye kyɛw ansa na ye diska ne ba asam ya ne wo kan ya wose wunyi sika ne sa na di same wase na ne ye kan ye and ye diska ne Sunday no adu tina ma me de ba ha sei say yen kasen sesi ya no de me say de say woni sa hwan na wasam ni sesi ya no sofo gima no e na etrete me sesika no ne nsan kan ye number na asofu jima ne de ma sa asiwi hwan na de ne number ma asew ne de bia no ofre me nsan kan sika ne nyina ofre me ya me se me nsan kan asewo no wasem we no no ni wa wo mbi na ne ne se eda na me wo me ma me ho mo chi akwala no asew ne na di akwala ne baaye etime me gi asew ne sofu jima no nase de baba eku enti wodi asam ne baaye no eye me e no mo beto me etime je ne number e no so je me di eti de bia no ofra me ne me di nkom eti so ofra me anu maka cha se ta maka esi ne nsiye no ne me di kan akwaji sika ne bi dada ansa na ka esi ne ye dai e ba besi eti me ntwe nwie ya yensa ama me foforo eti de bia no ne me di nkom ofra me am se bla me nsa nka ye nya abotre eti me nsa kan na me fresh off gima na nka sa mi kunu ne fere no se ye nya sika ne mu 8,000 ena sofu gima se 8,000 wonye enti wo de me be court na ndia bo basis o de be kokoto wa fa na de e bo basis ena me phone bele ye me peke phone na chese e ye na se na me ni di nkomode bia ena wo frɛ me na me city what sister me free school be na ma se ka chem se sika no 8,000 no so wonye na so obi do ka 200 no obetue hello e pa chokasa obi do ka 200 million no abetue mu 8,000 na so wonye a entwa yi nti wo frɛ me ni me kunu so opa ye chew de esi ye no ye mfa nchewo na ye mfa sika ne ma wo no de wo mo baje ti be frɛ papa no na ase ye mfa sika ne ma wase na ma ye send sika ne de ma no mo so basa aka che se mo nsanka sika no osofu ni ye frɛ ni batakate ti ye be san frɛ ni bi enti say no when e din draw hai asewa na asofu jima ese no fort ni free na se no anonu so baji sika no wadi no wo mpeso obeka no kura che na sense sika ne won ho eh sa na akwa yesisi je se sofu ni sa kire se mi ko pesika fo from family wuntia mi so mi ni ba bia me wuntia de na wutia soso na sika no de ma se no dance ni be no ne wa dance ni se biti mi fie ho e fe ne nestina ena mobile money wula no so cause ne mobile money fraud no so e wo ho what if you e bia na nya ne number so na de ko say si mobile money bi a wo ye yi a ko ntimi mfre ye be na wo twene ye pesika no wasem omo de omo nya bad o ntia no de hello papa jima asumdwe nkan wo hello wasofu jima irade asumdwe nkan hello wasofu jima ni e umani irade asumdwe nkan wo hello wasofu jima papa mpache wujina so wa na kasa me ho adawuroma wonyame akwa jima san friend mai pacho na emusa no cause say yentui ma 8,000 no ye hunu ba bia wo ukoye ni mobile money na wa fun so na wo send e mobile money wa na number wo me chance ebetumi abasa nye ne ho so na akosi ebetumi asi hello hello papa jima asumdwe nkan wo nkan so wadawro ma ye frame osofo maame wo hini ni me wo sompa tv so maami bi ye frano na fitas tu salami wase ne ba maami bi ye frano na fisa tu salami
me take us from the pastor. Oh, papa, me tipa, o de me tini muda o. Why the me Me pa cho fata wa so na tie me kakra na me te wonka. Wada wodoma. Wonyame akoa. Me se me dia me te wonka nti gina yie kakra ma me. Me sira wo anya ado. Me da ma. Me la yimunde. Abram pa katero na safre. Is a champ body. Mami Yo, yanti ye frɛ ye hwe. Edamo ase wai. Kofi sa. Mami. Yo, asumi den kan papa. E kan mami. Ye frɛ me wa hini ni. Sofo mami wa hini ni. Na me wa sompa. Me wa na mami bi ye frɛ no na fisa tu. Wase ne baba. Mami bi ye frɛ no na fisa de ne baba wi a wo ka wuro no. Kasa me no phone no mami nti mi pa cho phone me. Kasa o kan mami na bo ndi. Nanya na mapa jade wo kasa esa mete. Me so me kasa wo nti. Sompa FM. Nti o kasa ndi. Na wo nti aka me kasa asanka wunyi anu. Oh, eda mi pa cho na so na haje. O pe kasa ni mun yekle no nya na me di so me tu afro. Yeah, cutting. Jampacho. Yeah, cutting. Why? Me and cutting and some friend recipe. Eja. Hello. What's awful? So Katan. So me be and coming from me so. So mama wa cutting na me ma so. Na me say. Na de wo kan na. Je di nkomo ya sanke ku yanim. Won so say won teme. Enso wo kasa. Eti me and some friend sa na me ka. Me say me and friend foforo. Abraham pa gidi film na me dem tia me ya wai woni madam ne e friend na visa no ne bakofa wasika wuro no wase wasandi 8000 bia ma usika no saka ya na won sanka 8000 amao se fama wase won saka ya na won sanka Madam, was it a ben house and this car? Was it bad 3 weeks in here? Was it bad 3 weeks in here? I was sending 8,000 amount. 3,000. 8,000, 8 million. That's 3,000. Was sending 3,000 amount. 80 million. Was it 80 million or send him out 3,000? 80 million. Was it 3 weeks in here? Bra, 80 million or send him out 30 million. Buy no 80 buy na 30. 80 don't send it to buy. 80 buy what the ama wase no. What the sikana mo so fujima. Yamano. What the man da bay? Madam can't Yamano. What the man da bay because according to my minister was say wo first kabia man. To the man da bay. What is mama? Da bay na this kind man. Be enra ene da bay. Na work and you opportunity. Hello. Hello. Da bay na this kind man so fujima. Da bay na the man. Ai. Ache. Ma o sendi na the man. O sendi ya na the man. What's in say wo first kabia man o. Eti ene agina ye ne ye bechewo. Because what's in say wo first kabia man. What the atoso? Moya mo wa krofo. Ena ma hihye coat. Ena mo nenam Ghana ha. Wo hwe nyame anim. Agye 10 million no. Se wo na wadio. Se wasene so na agye o. Na wo papone a. Wo ti wo pepi nka. Entia. What the atoso? What the atoso? Frano. Wa mo kwa ya soli jidi. Jidi kwakọ. Ya boy, ya ba sumpa. Sajidi for ni pinom.
Sajiri phone binum. Ebi ya papa na ebi tipone. Edi ma. Na ba diamo. The cheja to mu say na mo hye nkrane. Ta. Hello. Hello. Eja no kura ne yepe. Wase ni se sika no ne nsankan. Eti woda so gina. Anti na fi sa sajini sika. Je pese ehunu baby awo. Ni ye ba ho. Ni enu nyina akọ. Ya no ko. Wase de ai. Me ko wo sika. Ai, ka pese ye ba ho ni enu ko papa ne ho. Ni e baby anu kra ni wo. Ende se do picture beto TV ni so. Ka bibia ndo nyame. Eti wo ko ho de a ye be san frɛ wo 15 minutes time. Me da se pa nyame akọ a we de mu da ho. Me say maame no a ne ba ne be wi a wo ka wuro no. Maame. De ne ba ne be fa wo ka wuro no. Ai. Aha, what the asem na be da me. E wo so mpa. Sa wo ka se wo mfa. Maame na ne ba be fa ka wuro no mu de. Atmo be da wo so mpa. Ai tie di o de nti o de ba ye. Se wo nim de nti o de ba ye. Wo mebo wo kwadu. Wo say. Wo ka se on fa sika ma wase. What sika 80 million ama wase. Wo se wo nsanka sika bia. Ya fra wase ni sesi a wo so de sika na ma. Ti anu ne yepesi ehun se eye no kore. Wo nsaka na ye nye de balance ne meso wo so. Anu ne yepesi. Me pa cho ti ni. Ni na eni ye clear on so me come feel back. No kore. Sabi o hu nyina me ani me fro. Wo se wo de sika na mama se no wo fre ma se se. Wo gina ka fidi kasie iso so de sika na ma wo. Etu oba wo fie sesi a. Ena me pa cho ma se. Wo se wo de sika na ma wo dadaada. Eti ene ne kasa kro de atoso se wo oba wo ho. Enam se wo amaye ehunu a baabi wo bia ne ye be kye no. Na baabi o de sika no kwa ne wa kire. Na maame na tua wo balance asoso ama wo. Me ni aba me se. Me pa cho ma se sika no odi ma no. Odi ato no so. Ana wo se no se. Wo se ni se wo de sika na ma wo. Maame na tua ma na ma ne de ama wo. 80 million. Ama me. Ane. Mo fe ma se so de ama me. Ane wo sofo. Hey, sa. Se si ane ne kasa ye. Ye fra wo na wo line ni na. Ma se ne so de sika na ma me. Wo so de ama wo. Eja. Ayo. Ye ne wo kasa na line ni mu nye no. Ene ye ne wo kasa na wo line ni mu nye no. Ene ye fra wo no. Ene bisa no se ye no kure. Maame na fi sa de 80 million na ma no. Me pa cho. Ni aba. Wasofo. Me pa cho, ma se no se ye fra ne se. Me dia me musa ni din. Me busa se woni maame na fi sa. De okof ne ba ebe fa wo ka wuro no so oni no. What is the camera? Me pa cho, wa money din. Papa Jimmy, what's in our Chiradian? Teacher Nino. Me say, I was it or not the amount. As some are yaking, what would Sabe 1,000? What's what the amount? What was what the mammy? What's what the mammy? What's what the amount? If I told number 10, number 10 minutes. That's a decent because I only many. It's Master is what the mammy. Okay, Mate. It's the next here. Freno, Yanene Casa or the two swallows about wolf ye. Where they? Yanene Casa Yan or the Atoso say, war about ho. Or Bamiho. Anne. You. Okay, if I told them in I say, Namaba. And your friend. Santis answer the Anya. If I told Miss Rena, did you see the unnecessary wife? Wadauroma. Cause 80 million yet to me manera. Oh, are they? If you say, Miss Rena, me not. I have a neighborhood. Deny a family very anchor. So what kind of crew we are dealing with? I am in one, we deny family. What brought this soon did be at night.
So who be no better. Now so for Jima no madam. The same action. Did see the ames for why? Nipa to say. Also for Jima. Papa me na odi asamba de o meka aboni bia o. Ba odi asamba. Oh, mami. Me ba. Also me say on kimi kan ho asamba ni. Ono ba odi ba eni say. What is sika na ma wase na wase say. One face can be a man. And I'm saying, Master was what the scanner money or Baniha. I can see the bit they are not sure to see her. Right? Yeah, that's your song. And that's your blue. Young Fakos, I was some with you. Now, say, we are senno. Eh, Baba, dear. Any. Ya koshe video no aba abusia. Sena when you who be now so TB no. Me kwa mpo de say dey. Hey! Ayasemo 8,000 Ghana cedis. Ebe kokwa. Jidi kokwa asemo. Ya shata de fiti eti so akosi enase. Oda sikan ashed se bi na yase wa mo anu wo ho. Office kan nko 8,000 Ghana cedis. Ayasem. He said they are so for now abandoned die ebi mo. Oh! Nanka me diska ma so for de se nanka ne gidie wo ene we die se na di o ma so di na akwa gidi kokko na we gidi fita ni bi na me diska ma se oso fama wa ase e ma me ba we wi o ka huo ma che na tu mo bo me ka 200 million me jana kakra isa se e den a yesin so to fe fama odi kakra menya so fama wa ase me so no so no wan asha wa yase na sani ya no etimi tino bi sika so sa mami hu so adentre e wo comment section ho na asem we mpodie wo se papa na so funa wo se etimi chi no ye so ni mo wo se e chi no ana se sika no wo se e chi no so tu afa mami hu so adentre e wo comment section ho fi se ka se adwin ni bakofu otim no e no kre ntimi hwe mi afi wo na so hwe bi so e fi mi ho na ni nyina mu no so menya wo so adentre no ewo comment section wonti bo modi aso be drop your comment ewo na ma refuse so be like na wa share wa subscribe enso ede amame edin no guso aye akosia faculty na hanso aye emergency Ghana TV ebusia aha na me di besi that's na ye be share. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.